Prva nam bude krasno slovila Lea Tot, učenica 5. razreda osnovne škole Domašinec, došla je u pratnji voditeljice gospođe Mire Janjanin. A kaj Leo veseli, čuli bomo v pesmi Fašek. Fasjak. Za fasjak jako je lepo. Vsaka je maska druge farbe. Veštica v črno je oblečena, metla je lepa, kak uprava svetesja. Vafre malo deco plasijo. A ja pak sem za fasjak bila vse. Ali još sam ne bila mala pucka, malo dete. Znam, ja bom za te lepi fasjak malo dete. Tak se i ponasam, jer to je prirodno i lepo. I jak budu mi se vsi smejali, naj na nikaj, i ja bom se smejala zime.